हारिनि सोद्रोमा नङा आरो बियो डाइरेक्टलि प्रुभ जाबाय बियो मोनसे हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनल बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय तो नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नुगासिनो दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने बिटिआर सुक्ति जानानैबो मानो गुलाय गुजाय मानो गावजों गाव दाउ अमा बायदि जोङो बुथारजागासिनो दङ मानो गावथारजागासिनो दङ बे खेथ्रआव लानानै जोङो जिथुनाखि जोंहा आदा जोंसार मुसाहारि आरो बेजों लोगोसे बावैसो जानानै थांनाय जाथाय आदा जोंसारजों लोगोसे जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोना नाङा फाङा गाज्रि फाव फान्दायनानै ULB नि सोद्रोमा होननानै बिथांमोनखौ गावथारनाय जादोंमोन बिथांमोननि जिउआ माने दाउ अमा बायदि बलिदान होनांबाय बिथांमोना दा बिनि थाखाय जोंनो न्याय नांगौ जास्टिस नांगौ बिनि थाखाय जोङो माने दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जेसेबांनाखि कलेजफोर दङ स्कुलफोर दङ जों ज' जानानै मोनसे सुबुं गौमा लादों जोंनो न्याय नांगौ दा बेवहायनो जोङो दिनै होस्रिखावनाय मोनसे सरखारनिसिम जोङो मोनथिहोहरनाय मोनसे जोङो थांखि लादों जोङो बेवहाय मेल जागोन दिनै माने सुबुं गौमा होस्रिखावनाय तो बेखौनो आं देखायनो नोंथांमोननो नाजाबाय नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना बयबो खौसे जा रायजोफोर बयबो खौसे जा जों खौसे जाब्लानो रावबो जोंखौ जेबो खालामनो हाया तो मैया जानानै थांबाय मोनसे जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माजबाद कलेज नोंथांमोनाथ' नुखादों आं मैया लाइभआवबो एसे खिथादों आलारि बाथि सावबाय बिथांनि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो जों मा गुबुन हारिखौ जोङो हेल्प खालामो खोनाबायना नोंथांमोन जों गुबुन हारिखौ हेल्प खालामो सोरबाया बिदिनो गेम गेलेनानै बिथांमोना स्पर्ट्सआव गेम गेलेनानै देरहाबाय बिथांमोननि थाखाय जोङो आलारि बाथि सावनो हायो नाथाय जोंनि हारिनि गेजेराव सोरबा सासे नै दाय गैया फोथै गैया ओरैनो दाउ अमाफोरबायदि बुथार जाबाय गुबुन हारिया जोंखौ मानो मिनिगासिनो निउसफोराव मानो कमेन्टफोराव मानो मिनिगासिनो बिसोर मानो जोंजों मानो लोगोसे जायाखै जोंजों मानो खौसे जायाखै गोदान सरकारा मा बेफोरनि फारसे जेबो आयेन मथे जेबो बिजिरा नामा जोंनि स्टुडेन्टसफोरा दायो जे जायगायावनो कलेजफ्रावनो थां बबेबा थां मिथिबायना जोङो माबा मोनसे फिसा एक्सिडेन्टफोर जायोब्ला बेखौ मेडिकेलाव लाङालासिनो बेखौ मा उमुक हाग्रायाव लांनानै इनकाउन्टार खालामनानै बेखौ ULB नि सोद्रोमा होननानै सिलाइ बायदिसिना बारुदफोर होनानै बेखौ मा ओरैनो बेक एलिगेसन लगायसिगोन नामा नेक्स्ट फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जोंनि साननांगौआ जोंनि थांनानै थानांगौआ गोबां माने गिख्रंथाव दायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव तो नोंथांमोन बयबो खौसे जा जोंनो जास्टिसखौ नांगौ जोंनो न्याय नांगौ तो बिदिब्ला नोंथांमोन आं देखायगासिनो दं जोङो बिनिनो सरकारनो मिथिहोनो थाखाय जोङो सुबुं गौमा लानाय जादों दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय डायमन्ड स्कुलनि खाथियाव मोनसे प्लेग्राउन्ड दङ फुटबल प्लेग्राउन्ड बेयाव जोङो लादों नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोनाबो जाहाथे आदा जोंसार मुसाहारि आरो बेजों लोगोसे जनक कुमार ब्रह्म आदामोना जाहाथे न्याय मोनो जास्टिस मोनो आं बेखौनो लुबैयो नायलांबाय था नोंथांमोना रायजोफोर तो नोंथांमोना नायनो हागोन दायो जों माने रिलि स्टार्ट खालामसिगोन सुबुं गौमा जिथुनाखि जोङो जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ नाङा फाङा दाय गैयियावनो ओरैनो इनकाउन्टार खालामनाय जादों जोंनो जास्टिस नांगौ न्याय नांगौ बिनि थाखाय जोङो सुबुं गौमा दायो माने होस्रिखावनाय लादों जाहाथे सरकारा बेखौ थाबैनो बिसार खालामो जोंनो न्याय नांगौ बिनि थाखायनो जोङो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि फरायसाफोर दङ जमा जानानै मोनसे होस्रिखावनाय मेल लादों No justice, no rest. No rest, no rest. 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 No rest, no rest, no rest. Goro মানুহ হইতা করা বন্ধ করো। বন্ধ করো, বন্ধ করো। গoro মানুহ হইতা করা বন্ধ করো। বন্ধ করো, বন্ধ করো। হাই এনকাউন্টার বন্ধ করো। বন্ধ করো, বন্ধ করো। হাই এনকাউন্টার বন্ধ করো। বন্ধ করো, বন্ধ করো। No justice, no rest. No rest, no rest. We want justice. Justice, justice. বড় হারি খোঁজে যাও। খোঁজে যাও, খোঁজে যাও। বড় হারি খোঁজে যাও। খোঁজে যাও, খোঁজে যাও। বিজেপি সরকার হয় হয়। হয় 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 হয়। বিজেপি সরকার হয় হয়। হয় 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 হয়। বিটিআর সরকার হয় হয়। হয় 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 হয়। বিটিআর সরকার হয় হয়। হয় 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 হয়। ইতিমধ্যে আমাৰ মিনিষ্টাৰ মহোদয় আহি পাইছেহি গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি অভিযোগ আছে সেইখিনি মেমৰেণ্ডাম হিচাপত আপোনালোকে খুব সম্ভৱ ইতিমধ্যে লিখি থৈ আহিছে বুজি পাব লাগিব ভলিউমটো অকণমান বাঢ়াই দিয়ক ছাৰ
আচ্ছা ঠিক আছে আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট মহোদয় ইতিমধ্যে আহি পাইছে আপোনালোকে লিখিত আকাৰে অলৰেডি মেমৰেণ্ডামটো বনাই আনিছে গতিকে যাকে এড্ৰেছ কৰিছে PM হওক CM হওক হোম মিনিষ্টাৰ হওক অনাৰেবল ডেপুটি কমিশনাৰৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে মেজিষ্ট্ৰেট আহিছে গতিকে তেখেতক আপোনালোকে মেমৰেণ্ডামটো দিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া থাকে যিসকল আপোনালোকৰ লিডাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে কথা পাতিব পাৰিব ঠিক আছে অভাৰটো মেজিষ্ট্ৰেট মহোদয় दे सासे लिड खालामलाय सासे लिड खालाम सानैसो लिड खालामलाय लिडार सानैसो लिड खालाम मेमरेन्डाम मोनथाम होदो जोंनाबो इखो लानोबा जोंनि मेमरेन्डाम Shri Ahmad Shah, Honorable Home Minister of India, North Block, India, and Dr. Himanta Biswa Sharma, Honorable Chief Minister of Assam, Dispur, Guwahati, through the Deputy Commissioner of Udalguri District, Udalguri, submitted by all Udalguri District youths, BTC, Assam, on demand of the fake encounter of two people in Kokrazar for proper justice and the safeguard of Bodo youths, dated Udalguri, 1st September 2021. Memorandum to Shri Ahmad Shah, Honorable Home Minister of India, North Block, India, and Dr. Himanta Biswa Sharma, Honorable Chief Minister of Assam, Dispur, Guwahati, through the Deputy Commissioner of Udalguri District, Udalguri, submitted by all Udalguri District youths, BTC, Assam, on demand of the fake encounter of two people in Kokrazar for proper justice and the safeguard of Bodo youths, dated Udalguri, 1st September 2021. Most respect, sir. With the undersigned for and behalf of the all Bodo youths Udalguri, would like to extend our warm greetings and salutation on this day, the 1st of September 2021. We wish you and your family good health in this ongoing pandemic situation. As Democratic Front of Bodoland, ABSU, UBPO, under the guidance of Shri Ahmad Shah, Honorable Home Minister of India, on the date of 27 January 2020. This accord was then met with utmost sincerity and gladness of the Bodo people, with high hopes of lasting peace in the Bodo heartland. Through this memorandum, we wish bring your attention to the recent incident of two people being gunned down in a fake encounter by the state police. It should be noted that on September 17, two erstwhile members of a militant outfit, namely Janak Bromo and Jangsat Bromo, who had made a road accident, were picked up by the police and taken to Sarfanguri police station of Kokrazar district. Their family members were contacted and told that they were well and alive with minor injuries. However, later that night, the family was again informed that they were being taken in the Kokrazar police station. Following this, the next morning, they were reported to have been killed. The family of the deceased have claimed that this is just another instance of a fake encounter. This incident of fake encounter has shaken the people of Assam as well as Bodo youths, while the state has the right to take recourse to legitimate violence. Any incident of the use of illegitimate violence must be probed and the culprits be brought to justice. Moreover, the incident has shaken the confidence of the people in the state agencies, and immediate steps must be taken to restore their confidence in the state agencies and machinery. In this regard, we make the following demands. A judicial investigation into the incident must be conducted. The perpetrators should be brought to justice. Adequate compensation and legal help should be provided to the family members of the deceased. Bodo youth should be safe. We do sincerely hope your goodwill would surely take prompt initiative with a view to fulfilling the above demands for the further prevailing peace in Bodoland. Yours faithful for and behalf of all Bodoland youths, Udalguri. In the hospital. Then police is saying that they were taken to jungle site to show their camp. But
already their leg has been stitched, then how could they walk or how could they run? So by analyzing all these things, we can say that it is really a fake encounter. So maybe pre-planned, we can say that. So we want government through you to reach our voice to government that the family and all the Bodo people should get justice very soon. Many Bodo youth have lost their life simply without any Region. fault they had done. So I request Ms. Lep sir to reach these words to government that without proper investigation or without proper knowledge, they should not arrest or they should not encounter any Bodo youths by their own will or by taking anybody's words. Because in this society, we have different kinds of, different tribes of people, different communities of people. Now as a Bodo, I can blame some Assamese. As Assamese, they can blame us. So we want to give this message even to the police also that without the proper knowledge and proper understanding or proper news, police should not arrest or not kill any of our Bodo youth. So if today someone is killed, আপোনালোক এতিয়া মই অসমীয়াতে ক'ম হ'ব ছাৰ এতিয়া আজি যিটো পৰিস্থিতিত আমি ইয়াতে গোট খাইছোঁ যিখিনি কথা আপোনালোকে কৈছে সেইখিনি মই বুজি পাইছোঁ আমাৰ সকলোৱে আমাৰ যিটো বুজি পাইছোঁ আৰু আমিও দুদিনমানৰ পৰা পেপাৰ পঢ়ি পেলাই বস্তুবিলাক গম পাইছোঁ আমি ধৰি লওক আমি চৰকাৰী অফিচাৰ হ'লেও আমি বহুত তলতে থাকোঁ আমি যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ আমি যিখিনি আছে আমি কনভে কৰিব পাৰোঁ উইল ডেফিনেটলি কনভে আপোনালোকৰ যি কথা আছে সকলো ধৰণৰ কথাখিনি আমি কনভে কৰিম লিখি চাওক আপোনাৰ অমিত চাওক আৰু তেখেতকো আমি বস্তুখিনি কনভে কৰিম আৰু আমি আশা ৰাখিম যাতে ইয়াৰ এটা যিটো এটা জুডিচিয়েল আপোনালোকে যিটো বিচাৰিছে সেইটো যাতে হয় একদম তেনেকৈ নাই আপোনালোকৰ আজি আমাক দিয়ে মই আজি প্লেচ কৰিব পাৰিম প্লেচ কৰাৰ পিছতে মানে মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম অন্য কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰোঁ আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব এইটোতো যিহেতু আপোনালোকে দিছে আৰু মই যিহেতু চাইন কৰি দিছোঁ নাযায় আপোনালোকে মোকে সুধিব কেলৈ নকৰোঁ আৰু আমাৰ ডিমাণ্ডটো পূৰা নহ'লে কি কৰিব যিহেতু মই হৈছোঁ আই এম জাষ্ট এ মেছেঞ্জাৰ আই এম নট দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন যেনিবা ময়ে কৈ আছে আৰু না যেনিবা আছাম গভৰ্ণমেণ্টে কৈ আছে যে আমি যি এতিয়া জাষ্টিছ খুজি আছে এইটো জাষ্টিছটো নিদিলে আমি এনেকুৱাই কৰি থাকিম আৰু কিন্তু আপোনালোকৰ পলিচিৰ কথা এইটো হ'বই যেনিবা এতিয়ালৈকে জাষ্টিছটো নাপায় এনেকুৱা কৰি থাকিম আৰু ৰেলী হৈ থাকিব জাষ্টিছ নোহোৱালৈ গুৱাহাটী जास्टिस लुबैनाया बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जितुनिखि बिटिआर सुक्तिनि उनाव एडिशनेल एसपिआनो जा एसपिआनो जा डिएसपिआनो जा बेफोरबायदिनि आखाया जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिङाव थाबाय नङा होमबा बेबायदि बुंदोंमोन सारा बेबायदि बुंदोंमोन अब्ला दिनै नैबे समाव जों लुबैदों एडिशनेल एसपि सार सुरजित सिंबिलाय जोंनि जायगायाव फैनानै जोंनि मानसिखौ इनकाउन्टार खालामनो सोर बियो माब्रै हाखो आरो जुदि हाथारदोंब्ला दिनै फेक इनकाउन्टार जाखांनायनि उनाव जुदि बिथाङा हाबायब्ला दिनै बिथांखौ खामानि सरकारनि आखायाव दङ मानो बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे समाव बुंदोंमोन जि दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय ओरैबायदि बिटिआरा मोनसे बिराद गिदिर माबाया पावार गोनां मुं गोनां मोनसे बिटिआरा जोंनि थाखाय बिराद मोजां होनना बुंदोंमोन जों दिनै बिटिआरा ओरैबायदि पावार मोनबाय सोरबा एसपि डिएसपि जेसेबां गिदिर गिदिर पुलिसनि जेसेबां रेंकआव थानाय मानसियानो जा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायाव जों गोसो बायदि इउज खालामनो हासिगोन गोसो बायदि बायनो हासिगोन We want justice! No justice, no rest! Assam police go back! Assam police go back! हमें न्याय चाहिए! हमें न्याय चाहिए! बैक इनकाउंटर बंद करो! बैक इनकाउंटर बंद करो! हमें न्याय चाहिए! No justice, no rest! No justice, no rest! Back
GP Singo LS Kolok. GP Singo LS Kolok. We want justice. No justice, no rest. Back in counter Bondo Kolok. हमारे लिए चाहिए. No justice, no rest. Assam police go back. Assam police go back. No justice, no rest. Back in counter Bondo Kolok. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Oh, do line, do line, do line. Line up, Ninja. We need justice. We want justice. We want justice. Legend. Stop killing innocent borders! Stop killing innocent borders! Hi, 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 hi! No justice, no rest! No rest, no rest! No justice, no rest! No rest, no rest! Assam police, hi, hi! Hi, 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 hi! लाइना एसे हाय 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 No justice, no rest! No rest, no rest! Amak nyai lagi bol! Lagi bol, lagi bol! Amak nyai lagi bol! Lagi bol, lagi bol! No justice, no rest! No rest, no rest! Amak nyai lagi bol! Lagi bol, lagi bol! Go back, go back! Go back, go back! Justice, justice! Justice, justice! No rest, no justice, no rest! No rest, no rest! We want justice! Justice, justice! No justice, no rest! No rest, no rest! Assam police, hi, hi! Hi, 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 hi! Assam police, go back! Go back, go back! Indian Sarkar, go back! Go back, go back! Pramod Bora, hi, hi! Hi, 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 hi! Pramod Bora, Murdabad! Murdabad, Murdabad! We
We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. Udalguri police, go back. Go back, go back. Udalguri police, go back. Go back, go back. Udalguri police, go back. Go back, go back. We need justice. Justice, justice. We need justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. Jai Bharat! Jai Bharat! We want justice! 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 We want justice! 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 We need justice! 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 No justice, no rest! No rest! No rest! No justice, no rest! No rest!